Do 19. februara od petlje Temerin do petlje Zrenjanin biće povremeno zatvarane preticane trake, a saobraćaj će se odvijati voznim saobraćajnim trakama. Otvorena je petlja Novi Sad-Sever koja preko servisnih saobraćajnica povezuje autoput sa novoizgrađenim bulevarom Evrope u Novom Sadu. Ma šta bi te na putovanju prevarila, toliko mogu da ti. Volim te ti vrkati, dječače, Bob Rock. Daj, hvala. Jack sulu kendime... Sucur babe! Patriče! Sucur babe! Sucur babe! Sucur babe! Patriče, iza tebe sam! A, tu si. Srećan dan zaljubljenih. Izvoli poklon. I ja imam poklon za tebe! Imaš? Naja! Izvinite, sve te pesme su bile na tom albumu. Sve te pesme. Prvo vama dodeljene, ali tako? Pa meni dodeljene. Hvala na komplimentu, hvala. Čas Ti sviđa kako se obukla? Da, crvena boja ubija. Ne, to je što sam košao, vukla sam na jutro. Lepa si, rekao sam. Fina, pa se... Ko što je Anđela najlepša... Optička varka, kad cijena obuča košulju, pa da je fino. Pa mogu ti reći da bolje tako izgledaš da kupčana nego ovo. Stvarno, to mi moj tata uvek kaže. Ima sve dobre muževe, pa ti gledaj. Burt Lancaster, Montgomery Clift, Frank Sinatra, Ernest Borgnine, Deborah Kerr, Donna Reed, u kultnom ostvarenju Freda Zinnemana. Film Odavde do večnosti. Dobitnik 8 Oscara, Zlatnog globusa. Bi nešto radila, ne znam šta bi radila. Tu je bio pacijent blizu nje koji je već se bavio glinom ili mesio glinu i ja sam joj predložila da proba sa glinom da radi. Ona je rekla... Emitovanje i zadržavanje ugljenika, njegovo ispuštanje prilikom transporta, kopnenog i pomorskog. Sektor proizvodnje soka od pomora. Veliki broj eseja. U svojim kolumnama i filmovima prikazivao je brutalnost poretka prema... Ima najoštriji zub u ulici
Zaključujem glasanje. Konstatujem da je za glasalo 52 odbornika, da nije bilo Nije tražio savjet. To obavezno. Kako, gde? U stvari ja obavezno i pitam kad oni ako žele, na primjer, ovu ciklamu, ja obavezno pitam gdje ćete da je posadite, gdje ćete da je... Nemačke vlasti, ono Volksdeutscher iz Banata u dogovoru sa nemačkim vlastima iz Beograda dogovorile deportaciju svih Jevreja iz Banata. Ne treba zaboraviti činjenicu da je tradicija proizvodnje vina u Libanu stara 5000 godina. Još su Feničani, najpoznatiji trgovci antičkog sveta, trgovali vinom. American people need champions to remind them what they're capable of. Jesse, you're the best. Je objavila dobre vesti koje kažu kako se razvoj Uncharted 4 a Thief's End zaključao punom parom. Autori kažu da je igra počela dobijati obećani oblik i da... Vesna kola snimati i milionski spotove. Ali zašto bi to radio dok moj komšija nema ni za hleba? Meni je zadovoljstvo nahraniti njega, otići u javnu kuhinju, dati svoj doprinos, nahraniti danas 100 gladnih usta ili u dečijem domu donirati novac. Volao bih da me pamte kad odem kao dobrog čoveka, a ne kao dobrog pevača. Saša Mirković, narodni poslanik i lider jake Srbije, oštro je rekao: premijer misli, Srbija, to sam ja. Tako se i ponaša.